Gitondo cyiza nshuti bavandimwe, reka tubasuze kandi tubifuriza amahoro akomoka ku Mana. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, ni ku itariki ya 7 Gashyantare 2025, aho tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru akomeye agezweho arebana n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kwibanda cyane ku bijyanye n'urubyiruko rukomeje kwinjira muri Alliance Fleuve Congo M23, aho bigaragara ko benshi mu banyekongo bamaze gusobanukirwa icyo uyu mutwe urwanira. Rero ni amakuru tugiye kubagezaho dufatanyije n'umunyamakuru Bwana Mutinuba Jean Paul ugiye kutubwira byinshi ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuva i Goma kugera i Bukavu ndetse tukazamuka tukagera n'i Bunagana, tukababwira ibiri kuba, aho bigaragara ko kuri ngubu FARDC ikomeje kugenda imanika amaboko mu bice bitandukanye. Bwana Mutinuba Jean Paul, waramutse neza? mwaramutse neza, natwe turi amahoro igisenyi, ibintu ni amahoro cyane, dore ko radari zacu, kamera zacu, imboni zacu ziba zireba ku butaka bwa Kongo. Turi amahoro rero. Yego, Imana ishimwe, ni byiza cyane, natwe turi amahoro. Tuje rero kugira ngo tubwire abadukurikira makuru agezweho by'umwihariko arebana n'umutekano. Biri gutangazwa ko benshi mu rubyiruko bamaze gusobanukirwa icyo AFC M23 irwanira, ku mpamvu z'uko abanyekongo ku bwinshi bari kwinjira muri uyu mutwe kugira ngo ubunganire bagenzi babo. Ibi bihagaze gute Bwana Jean Paul? Nibyo, dore ko tariki 6 ubwo hari kuwa 4, yego, aho M23 cyangwa se AFC Alliance Fleuve Congo bateguye inama n'abaturage kuri stade Derinite, akaba ari stade ya province ya Nord Kivu iherereye hano mu mujyi wa Goma. Kugira ngo ugere kuri stade uba waciye kuri Rond-Point Signers ugaca BDG ndetse ukanyura Rond-Point Tugutu ugahita werekeza ahantu bita kuri Estigo Goma, nibwo mu kuboko kw'ibumoso ureba stade Derinite. Niho rero abaturage ba Kongo rwose bari bazindukiye babukereye ari benshi, niyo nka kuva BDG ukaza kuri Rond-Point Signers abantu bari benshi kuko stade yarakubise iruzura, abantu babura aho bajya. Abo bose bari baje kumva ijambo ry'abayobozi ba M23, harimo perezida wa AFC Fleuve Congo ndetse na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa, haba abavugizi, haba Laurent Kanyuka ndetse no mu bya gisirikare Afande Wiringoma, n'abantu bari bategerejwe kuri stade Derinite, aho n'ubundi abaturage bari babitabye imbaga yabo. Abaturage twaganiriye bambwiye ko ngo haba Tshisekedi aza kwiyamamaza, yiyamamarije ahantu bita BDG, ntabwo babonye abaturage bangana kuriya muri campaign. Yewe Moise Katumbi yaraje, ntabwo bigeze babona abantu nk'abo babonye, ndetse n'abahanzi bakomeye nka ba Koffi Olomide baraje, ariko iyi stade Derinite ndetse n'imihanda yose aho abantu bari inzovu cyangwa se uruvunganzoka bari benshi baje kumva ijambo bise ko ari ijambo ry'umucunguzi wabo ari we M23. Bari benshi rero, abana, abakecuru, abagabo, abasaza, bose bakoranyeho kugira ngo baze bumve ijambo ry'ibyiringiro ku bakongomani. Bo niko barifashe iryo jambo, niyo mpamvu bitabiriye ubutumire bwa M23. Nayo yari yabatungiye umutekano, yapanuye ahantu hose ku ma etaje, bari bashize abasinayiperi bafite imbunda z'indeba kure, yewe ukareba hejuru mu misozi drone zagurutswaga hariya, wabonaga ko umutekano wari nta makemwa w'abantu, isinzi w'abantu, uruvunganzoka bari baje kumva ijambo rya Colonel Nanga, bari baje kumva ijambo rya Bertrand Bisimwa. Yewe ikintu cyari cyabazanye nyamukuru ni ukureba Mere de la Ville, dore ko 23 yamaze kuba imukiraho, kureba guverineri wa Nord Kivu, dore ko 23 yamaze kumushyiraho
kureba visi guverineri, ubona ko bari baje kureba abayobozi bagomba kuba bayobora, dore ko babonaga abasirikare bakabona abafande, ariko batazi ngo umuturage yabariza he ikibazo. Impamvu ibi bintu abaturage baje kureba aba bantu ni uko bakoresha abaturage M23 ikinjira mu mujyi wa Goma, habayeho gahunda yo abaturage kwakira M23, ariko bategura igisa n'imyigaragambyo cyo kwamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi bari kuri guverinora, ku biro byari bya guverineri wamaze kwitaba Imana Peter Chirumwami, kuba aho bari bafite ibyapa byamagana Tshisekedi baha ikaze M23. Mu ijambo umuhuzabikorwa wa M23 yabwiye abaturage bari bari aho ngaho, yababwiye ko ibi biro bya guverineri ariho n'ubundi guverineri azakorera, ariko bikazaba bikinguye ku buryo umuturage uwo ari we wese uzashaka audience kuba yahura n'umuyobozi runaka azaza muri ibi biro agahabwa serivisi. Biyama n'abaturage bashaka kugera ku bayobozi baciye ku bandi, bababwira ko buri wese afite uburenganzira bwo kwigerera ku muyobozi. Ubwo rero bari baje n'igishyika cyinshi kugira ngo barebe abo bayobozi, barebe n'umuyobozi w'umujyi Maire de la Ville n'abandi bagiye batandukanye, yewe banahoberane n'intare, dore ko bazeretse urukundo rudasanzwe ku munsi rwose hariya muri stade Derinite ya hariya mu mujyi wa Goma. Bwana Jean Paul, ni kenshi muri politiki hashobora gukoreshwa amayeri atandukanye kugira ngo abantu bahurire hamwe, by'umwihariko nk'uyu mutwe benshi baba bazi ko ari indwanyi zikomeye. Mu by'ukuri nk'ijisho ry'umunyamakuru, urabona ko abitabiriye muri iyi stade Derinite nabaje ku bushake cyangwa hakoreshejwe n'izindi mbaraga? N'abaturage baje ku bushake, haba abaturutse za Birere, abaturutse za Virunga, abaturutse za Himbi, abaturutse ahangaha Grande Barriere. Wabonaga ko ari abaturage batuye umujyi wa Goma n'ab'inkengero z'umujyi wa Goma. Hari abaraye bagenda nabo twaganiriye batubwiye ko bavuye mu rugo saa 9 z'ijoro baza n'amaguru. Mu by'ukuri wabonaga ko message bayumvishe. Murabizi ko M23 iyo ifite ikintu kidasanzwe irakomunika. Itangazo rero bararibonye, bamenya ko ari saa 4 kuri stade Derinite. Itangazo baribonye, abaturage bahisemo kudacuruza, bahisemo kudafungura, haba inganda cyangwa se utubari tubivuge gutyo, haba abogosha, haba abakora ubucuruzi bugiye butandukanye mu mujyi wa Goma. Baravuga ngo reka, kuko aba bantu igihe bamaze mu mujyi wa Goma badukijije amasasu, badukijije kwibwa. Ikindi wabonaga ko cyane cyane abamotari bo bari bishimye mu by'ukuri, bavuga ko nyuma y'uko isaha ya saa 11 iyo wayirenzaga uri umumotari bagucaga 100,000 by'amakongomani, utabibona moto bakayigurisha abo bafari ndetse na wazarendo bakayigurisha mu nyuma. Atari kaho M23 iziye yashyizeho gukora amasaha 24 kuri 28. Abamotari bitabiriye bavuga ngo tukuye kushirikia aba benye barisha tukomboa, aba benye barisha tokowa. Ati nibo twabonye rero mpamvu natwe tuza kumva ibyo batubwira, kuko twabonye ko barinda ijambo ryabo. Kucyo warimbajije n'abaturage bafashe icyemezo baza ku bushake bwabo kugira ngo bumve ijambo ry'abayobozi ba M23 bababwira inyuma yaho bamaze gufatira umujyi wa Goma. Baje bizanye kandi babonaga ko bafite urukundo mu maso yabo. Ngiye hari abambiraga ngo tukuvugishe, tukusemeshe, tukuvugishe. Wabonaga buri muturage wo mu mujyi wa Goma afite byinshi byo gutangaza, byo kuba yabwira itangazamakuru mu by'ukuri, kubera urukundo ndetse n'inyota bari bafitiye M23. Batweretse ko M23 yaje muri uyu mujyi, abaturage bari bayiteguye, abaturage bari bayitegereje mu by'ukuri, bayitegereje, dore ko banaririmbaga indirimbo zipfobya Tshisekedi, ariko bakavuga ngo mwebwe igihe tumaranye cyangwa se dukurikije amakuru twumvishe aho mwagiye munyura, muri abacunguzi, niyo mpamvu tugomba kubajya inyuma. Dore ko mu by'ukuri wenda uraza no kutimbaza, ari naho Colonel Nanga yafashe ijambo. Amaze gufata ijambo aravuga ati ni bande bashaka kujya mu gisirikare n'igipolisi? Abasore bari bari aho ngaho n'abagabo
bose stade basa nkaho bashaka kuyisenya, bose bashaka kujya kumwirundiraho, ariko hari uburyo bwakozwe kugira ngo M23 yingize ingabo ndetse n'igipolisi muri M23. byo byakozwe gute uko kwinjiza abantu, dore ko n'Igoma nkuko mpazwe uko mpaheruka nge kuhakandagiza ikirenge mu mezi make mbere yuko M23 ifata uyu mujyi, nabonye ko ni umujyi wari urimo amabandi menshi. Ese aba bashatse kwinjira biri kugenzurwa ko hataba ari kwinjiramo bamwe mu mabandi ashobora kuzagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'abaturage kugira ngo bawusigasire? Nibyo Colonel Nanga yamaze kuvuga ngo ni bande bashaka kwiyunga natwe baba have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 556. Hamwe na Amiri Real Estate turaheza. Polisi bazima batiba amatelefone y'abaturage, batatumbura amatabi mu baturage, batarwana imbunda ziri ku ruhande. Ni bande bashaka ko abasirikare n'aba basirikare b'intare muri kubona abaturage mu by'ukuri bashyizeho uburyo coordination yo kubashyira mu gisirikare, dore ko imbere ya Stade de l'Unité ariho hari ibiro bya station ya polisi muri Nord Kivu hariya mu mujyi wa Goma. Wabonye ko abasore babishakaga mu by'ukuri imiryango bayifunguye barinjira, bakakwandika kuri liste, ushaka kujya mu gisirikare yego, ushaka kuba umupolisi yego. Abangaba rero dore ko twasize bamaze ku mibare ngewe nashoboye kubona ku rupapuro, bamaze kwandika abapolisi 4,000 ndetse n'abasirikare 3,000 bashaka kuba bajya ku mafundo cyangwa se bajya ku ikosi kugira ngo bajye mu gisirikare cya M23. Ntago ari inkuru mpimbano. Abantu kuri iki kiganiro uze kubashyiraho video ubereke ku biro bya polisi, ibiro bikuru kuri headquarter, ibiro bya Nord Kivu. Ubwo barahita bareba uburyo abantu binjiraga bajya kwiyandikisha, yewe n'abaturage uburyo twababajije bakatubwira ko abantu benshi bari kwiyandikisha bajya mu gipolisi cya Kongo ndetse n'igisirikare cya Kongo. Ikindi kandi nuko muri Stade de l'Unité abo bita matekwa, abasirikare ba FARDC bafashwe matekwa, ndetse n'abandi bapolisi abapolisi hano mu mujyi wa Goma bashaka kongera kuba abapolisi. Mu by'ukuri nyuma inama irangiye hari ahantu bari baje bajya muri stade bongera gufata imyirondoro yabo n'izo matekwa hirya, abona ko nabo bagendaga babandika. Mu by'ukuri nabo bambwire ngewe nababonye n'amaso yanjye basaga 700 abasirikare ba FARDC ba matekwa ndetse n'abapolisi basaga 300 nabo bashaka kongera guhugura kugira ngo bongere babe abapolisi, ariko nabo bari bambaye impuzankano za polisi, n'izo matekwa zari zambaye impuzankano za FARDC. ubona ko abaturage bayobotse M23 yewe n'abasirikare ba FARDC bayobotse kuba abasirikare ba M23 n'abapolisi biyemeza ko abapolisi bazima bagomba kurinda igihugu cyabo, ariko barahawe training cyangwa se baratojwe n'umutwe udasanzwe wa M23.
yego ku bijyanye n'uko ubucuruzi buri gukorwa Goma kuko Goma ni umwe mu mijyi ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikorerwamo ubucuruzi ndetse navuga ko ari ubucuruzi mpuzamahanga. Abacuruzi bacururizaga ahangaha bwana Jean Paul bongeye kugurangura ibicuruzwa babishyiramo, dore ko mu mashusho yasakaye ndetse nayo waduhaye mu minsi yashize yagaragazaga amwe mu maduka yarasahuwe ubwo FARDC yari guhangana n'umutwe wa 23. Zifashe gute kubirebana n'abacuruza? Akazi karakomeje yongeye kuzana izindi mari? ubwo ibyo bintu uvuze abakunzi ba Kigali Rio News yego turaza kubahereza amashusho agaragaza urujya n'uruza rwo mu mujyi wa Goma, cyane cyane ahazwi nko mu Birere uruhande rwa Petite Barriere. Ambutiyaje y'amamodoka, amamoto, amacugutu, abacuruza ku mihanda, ubuzima bwaragarutse mu by'ukuri, abarangura bararanguye gusa. yego Abantu baje kuba bahura n'ikibazo ni abantu b'abakongomani bagiye gusahura ahantu bita Ivirunga. yego Abantu bagiye gusahura abantu bita Ivirunga mu iduka ry'umundandi, bagenda basahura n'ibitenge. Uyu mugabo yabarogesheje yabamaze, n'ababiguze bo mu Rwanda uri kujya kudodesha igitenge kikakubwira ngo nsubiza aho wanguye. Mu by'ukuri ubona ko abantu basahuye uwo mugabo aribo bahuye n'ibibazo, ariko abandi ubuzima bwakomeje gusa. Ni n'agashya kuba umuntu yaramaze gusahura ikintu yizeye ko yagisahuye, ukumva icyo wasahuye kiri kukuvugiramo. Ni ibintu nabyo biri kugenda bitungurana, yewe binavugisha abantu benshi amagambo, dore ko abantu bamwe babisahuye bari guhebeba, bari kumoka nk'imbwa. Mu by'ukuri hari abo nashoboye kwiboneraho, hari n'umugore w'ahangaha mu Rwanda wagiye kudodesha igitenge ku mutayeri, yumva igitenge kitangiye kumuvugiramo. Mu by'ukuri ubwo ibyo ngibyo bigarutseho bijyanye n'uko warumbajije ku maduka yasahuwe, abacuruzi barongeye bararangura, ubuzima ubona ko bwagarutse mu mujyi wa Goma. Yewe n'amashuri, amakuru nakuye i Goma, azatangira ku munsi wo kuwa mbere, amashuri yongere, abana bongere batangire kwiga. hari icyo nibaza ku kijyanye n'imishahara biteganyijwe gute? Ese iyo mishahara izajya itangwa na guverinoma? M23 ifite isanduku niyo izajya ibishyura, bimeze gute? Ibyo hari amakuru bifiteho cyangwa icyo ni ikibazo cyabazwa uruhande rwa M23? Ntabwo nacyo wenda M23 yagisubiza, ariko twareba ngo abantu amashuri yiga, abana biga za Bunagana, biga za Kiwanja, biga za Gicanga bishyurwa nande? Ubwo nitumara kumenya ngo abarimu bigisha bishyurwa nande, nibwo twatangira kwibaza ikibazo cyo mu mujyi wa Goma. Ahantu M23 ubuzima bwaragarutse, abaturage mu byo bakora batanga umusoro, kandi umusoro n'uvamo iterambere ry'igihugu. Ubwo rero kumva ko abarimu bagira ikibazo cy'imishahara, ndetse yewe n'abasirikare bagira ikibazo cy'imishahara, activite zikorwa mu mujyi wa Goma cyangwa mu nkengero zawo, urumva ko cyaba ari urucabana. yego birumvikana. Bwana Mutinuba Jean Paul, reka tujye ku mirongo imbere y'urugamba turebe by'umwihariko ibijyanye no mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Agace ka Nyabibwe gaherereye muri Side Kivu kamaze kwigarurwa n'intare za Sarambwe. Aya ni amakuru yemejwe ku munsi wo kuwa gatatu, hari ku itariki ya 5 Gashyantare 2025. Reka rero tujye ku mirongo imbere y'urugamba tubwire bimeze gute, FARDC iri kudeployinga ite, intare za Sarambwe zo zihagaze gute ku mirongo imbere y'urugamba? Nibyo tutarajya turi ku mirongo y'urugamba, ntabwo ndahita mujyana muri Sud Kivu, ahubwo nagira ngo mubwire ibijyanye. Hari umujenerali twagarutseho autoproclame bita Mbokani. Yego uyu Mbokani ku munsi w'ejo, nyuma yaho hasohotse inkuru ivuga ko uyu generale Mbokani yamaze kuba yihuza na M23. Generale Mbokani yafashe igikapu cyaragifunga, afata aruremaye, ashaka kwambuka aza mu Rwanda nk'umusivile ngo yitorekere ajye kuruhuka. Abacakiriwe hariya mu bice bya Garand. Uyu niwe wari uyoboye Awazalendo cyangwa se icyama cya
APCRS Nyiragongo. Uyu nguyu Mbokani akaba yamaze kuba ava mu nzira, akaba ari mu maboko ataraye nyuma y'uko byavugaga ko yiyunze na M23, nyuma agatoroka M23 ashaka guhungira mu Rwanda. Uyu Mbokani rero yaraye afashwe. Ubwo urumva ko abantu n'ubundi bagakwiye kumenya ibyo uyu mugabo bita Mbokani wa APCRS ubu ari mu maboko ataraye, ari mu maboko ataraye General Autoproclamé Mbokani. Ubwo duhita twinjira mu mirongo y'urugamba ku munsi w'ejo, ihuriro rya FARDC Wazalendo Abarundi, nyuma y'uko AFC isohoye itangazo ivuga ko yo ibaye ihagaritse urugamba kubera impamvu yasobanuye, harimo gucyura impunzi, harimo gusana ibyangirijwe binjira muri uyu mujyi wa Goma byo gufasha abaturage. Ivuga ko ihagaritse urugamba. Coalition ya FDLR Wazalendo bayatatse mu bice bya Nyabibwe. Mu by'ukuri ibyo baboneye Nyabibwe byatumye M23 yubura imbunda, irabakurikirana paka M23 ifashe Nyabibwe yose. Ikindi kandi M23 gikomeye yakoze mu mwene mama nuko iyi M23 yafashe Colonel Matekwa, uyu koroneli wa FARDC bita Karekezi, ikaba yaramufatiye Matekwa ahari ya Nyabibwe. Kandi ikindi yongera gufata uduce twinshi twariya muri teritwari ya Karehe. Abantu turababwira ko kuva Karehe ujya i Bukavu ni ibirometero 54, ariko nanone kuva ku kibuga cy'indege cya Kavumu ujya i Bukavu akaba ari ibirometero 28. Urumva ko M23 irakomeza operasiyo yo gukurikira abantu bari kugenda bayigabaho ibitero, ariko ku ruhande rwayo ntago iri gutera, ahubwo iri kwivuna abantu bari kuba baje kuba bayitera. Ngibyo ibiri ku mirongo y'urugamba. Yego bwana Jean Paul, reka tugushimire. Ubwo turakomeza twumva n'imboni zacu zigenda zitubwira n'andi makuru. Murakoze cyane. Turakomeza tujye tubahereza update kuko amakuru ni ku isoko, tubwira abantu amakuru, tunabereka n'amavideo kugira ngo abantu bajye bahakikisha ko ibyo tuvugira aha ngaha aba ari ibintu byo kwizerwa. Yego urakoze cyane bwana Jean Paul. FARDC ari nako icyitwa imirwano idasanzwe neza turangiye dukomeje kwitegura cyane. Yego ahangaha ndagira ngo umenyeshe yuko nyuma y'uko intare zatarambwe zije kubona yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gishobora kuba cyategura umugambi karundura wo kugaba igitero simusiga mu misozi hari Karehe. Yego by'umwihariko kwambura intare zatarambwe ibice zimaze gufata byaraminya bimbwe. Yego byatumye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC umusaza cyari cyateguriye muri iriya misozi hariya hafi na Karehe, muri iriya misozi yegera hariya mu byerekezo bya Kabare, muri iriya byerekezo bigana hafi n'ahitwa za Rwima ndetse n'ahitwa mu misozi ya Kingurube, hariya mu byerekezo bigana hafi neza cyane umanuka muri iriya misozi ya Shabunda, ndetse muri iriya byerekezo bigana hafi neza cyane n'ahitwa Muba. Yego ibi byatumye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC imigambi abasirikare benshi cyane, imisaza bashaka gukura muri biriya bice byose. Imisaza iri guturuka ahitwa Ruringururo igakurwa muri biriya bice bya Nyabembe, ikaza ibice bya Karehe ikazamurwa kugaba ibitero ku mutwe wa M23, bakazamukira muri byerekezo bya Bunyakiri ndetse n'ahitwa Katana, bakaba bagaba ibitero ku mutwe wa M23 ngo bakure mu nkengero urimo za hafi neza cyane mu bice bya hano muri Karehe. Byaje kuba ikibazo gikomeye kuko intare zatarambwe nyuma yo kubona yuko ziramutse zikomeje gutuza nk'uko zibishaka muri ino minsi zitari gushaka gukusanya naho zigaba ibitero karunda ku gisirikare cya Kongo FARDC. byatumye intare zatarambwe imisozi zari zirimo itandukanye hano hafi muri Nyabibwe ndetse na Nyabibwe ubwayo bongera kugira gutya nabo bazana icyitwa abakomando, aho biri kwemezwa yuko ubu ngubu mu cyerekezo intare zatarambwe ziri kwerekezamo by'umwihariko muri byerekezo bya Karehe zaba zamaze no kugera kuri uwo musozi wa Bunyakiri witegeye neza cyane ikiyaga cya Kivu, aho biri kuvuga yuko ariho hantu biri kugaragara yuko Abarundi bari gushaka gukura umusasa n'ubundi wo kuzanwa muri bice bya Nyabibwe kugira ngo babone uko bagaba ibitero ku mutwe wa M23
mu byerekezo ndetse n'ibice uherereyemo. Yego, kugeza ubu ku bijyanye n'abaturage bahunga Bwana Karemba Aimable byo bihagaze gute? Ku bijyanye n'abaturage bahunga, abaturage barimo barava mu biriya bice bya Karehe kuko bibona yuko imirwano ariho iri kwerekeza cyane, benshi bakigira bakimanukira berekeza ahitwa Uvira muri iriya misozi yegereye ahitwa Kasika, ahitwa Karama no mu misozi yegereye ahitwa Kitamwaruzi, mu misozi yahariye muri Remera na Sange no mu misozi ya Ngusa, mu misozi ya Miki hasi n'ubundi mu bice bya Uvira niho abaturage ubona yuko bari kwirundira cyane, n'abaturage benshi bari batuye mu bice bya Bukavu nyuma yo kwikanga yuko umutwe wa 23 nawo nyuma yuko waba umaze gukuramo icyitwa Karehe wahita werekeza muri bice bya Bukavu, nubwo uyu mutwe watangaje yuko nta gahunda ufite yo kwigarura n'umujyi, ariko abaturage bari kuvuga bati n'ubundi mirwano ko ikomeje kugenda igenda FARDC ishotora umutwe wa 23 niko bituma wigira imbere, kandi kuba wakuta igisirikare cyangwa FARDC mu basirikare bari muri bice bya Karehe bati ntabwo ari ibintu bikomeye, ibi barabishingira mu bice byinshi mu Ventura by'igarurira byari birimo abasirikare ba FARDC ruguru mu bice bitandukanye bya Kivu by'abari naho mu bice byari muri Karehe mu byerekezo byari muri Shanzo, babonye ukuntu abasirikare ba FARDC babakubikiye bakirukangira mu misozi myinshi itandukanye hano mu bice bya Karehe ndetse no mu bindi misozi itandukanye hano, ukabona yuko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, akazi gakomeye cyane kandi biri kugaragara yuko neza Salamu zikomeje gukora icyo twagivanze, niko n'abasirikare ba FARDC nabo bari kugerageza kwituma bigira inyuma bajya hagati mu baturage ariho bashinga intwaro, ariko ukabona yuko n'ubundi nta kintu bitange ku ruhande cya kino gisirikare n'ubundi biri burangire gutsinda. Yego, ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'abari guturuka muri Sud Kivu by'umwihariko bari abamayimayi bari kuza gutanga ramforo, byo bihagaze gute Bwana Karemba Aimable? Mupango ku ruhande bijyanye n'urujya n'uruza ku bari abamayimayi ndetse n'abandi basirikare batandukanye bafasha FARDC, urabona yuko ntabwo twavuga yuko rudahari cyangwa se ntabwo twavuga yuko rutari kuza, ariko uburyo riri kuzamo ntabwo ari uburyo twavuga yuko ushobora gutanga umusaruro ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Kubera iki? Kuko uburyo biri gukorwa izi mayimayi nubwo ziri kuzanwa akenshi biri kuvugwa ndetse biranemezwa yuko abasirikare bandi bari gusanga ku mirongo y'imbere ku rugamba ba FARDC bari gutanga ripoti ku basirikare bandi bakomeye bayoboye ku mirongo y'imbere ku rugamba muri bice byo muri Sud Kivu, bavuga yuko izi mayimayi nta kintu zije gukora kisumbuye ku byo abandi basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko abakomanda b'abahibu ndetse n'abandi batandukanye bari ku mirongo y'imbere ku rugamba harimo n'abasirikare b'abarundi. Rero bigashingirwa bavuga bati rwose nubwo mukomeje kutwohereza abamayimayi, nubwo mukomeje kutwohereza abazarendo, nta kintu ziri budufashe ku rugamba, reka tugire icyo dukora kugira ngo wenda tugerageze kurwana cyangwa guhatana, ariko nta kintu kigaragara dushobora kuba twakora kuri umutwe wa 23 kuko mu makuru ari gutangwa n'abasirikare ba FARDC nk'uko nkomeje kubikora hagati mu basirikare ba FARDC, bikomeje kuvugwa ndetse no kwemezwa yuko umutwe wa 23 uri korosha icyitwa taktike zo ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri hejuru bitandukanye n'izo FARDC iri gukoresha, kandi ukabona yuko abazarendo baraza bafite uburyo bwabo bwo kurwana butari ubwa kinyamwuga. FARDC Special Force ikaza nayo ifite ubundi buryo bwayo, abarundi nabo bakaza bavuga yuko bafite uburyo bwayo, bikavuga yuko uko biba byateguwe mbere yuko bataka aho umutwe wa 23 bitandukanye n'uko n'ubundi barwana mu bice baba bagiye kuganira ibitero cyangwa se mu bice bagabweho ibitero. Hari hatanzwe gasopo kuri aeroporo do Kavumu. Iki ni ikigo cyari kiri gukoreshwa mu bijyanye na deployment yo ku rwego rwo hejuru, FARDC yazanaga indege z'intambara ikarasa mu bice bitandukanye by'abaturage. Nyuma ya gasopo yatanzwe byifashe gute kuri ubu ngubu ku mirongo y'imbere? Nyuma ya gasopo yatanzwe muri biriya bice byariya muri Kavumu, ahangaha nta kindi kiri kugaragara, nta kindi kiri kuvugwa muri biriya bice bya Kavumu. Yego, FARDC rwose cyitwa deployment cyo baragikomeje muri biriya bice bya Kavumu, kuko ndakubwira yuko muri biriya bice byegereye Kavumu, muri biriya misozi yahitwa Mugenderwa, mu misozi yahitwa Kalongi, Kindumbi, Birava, mu misozi yegereye ahitwa Kakondo, mu nkengero neza cyane za kino kibuga cy'indege cya Kavumu, aha hose FARDC ikomeje kwazana abasirikare mu rwego kugira ngo irebe uburyo kintu ushobora guhurizamo
umusanzu ukomeye cyane n'ubundi w'uko bashobora kuba bava muri bino byerekezo bagahagurukira rimwe n'ubundi ngo bakaba bagaba ibitero bikomeye cyane ku mutwe mu 20 ku misozi birimo wegereye ibi bice n'ubundi bigana mu cyerekezo cya Kivu ukabona yuko n'ubundi nubwo FARDC ikomeje kugenda isa naho ikindwa ku mirongo mbere ku rugamba ariko cyitwa indege z'intambara amahelicopters drone ziri mu bwoko bwa kamikaze ndetse na drone zifashishwa cyane mu buryo bw'ubutasi zikuzanwa muri bino bice by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Kavumu ayo mapite M21 y'umutwero uvuye ayandi twabonaga yari mu mujyi wa Goma yahungishijwe menshi turi kuyabona azanwa muri bino bice akenshi n'impamvu igisirikare cya Kongo kitari gushaka kuva ku izima ni cyitwa amabwiriza ndetse n'amategeko ari guhabwa n'abanyepolitiki ba kino gihugu ndetse n'abasirikare bakomeye bababwira yuko batagomba gusoza ndetse no guhagarara na gatoya ku mirongo mbere ku rugamba kandi bagomba kurwana paka. Yego, naho kubirebana n'ibikomeje kugenda bitangazwa ndetse binagaragara ku ruhando mpuzamahanga, bamwe barasaba ko ibiganiro bizakabaye bishyirwa imbere. Haba hari wenda amakuru ahari ko ibiganiro bishobora kuba bishoboka kugeza ubu? Amakuru yinditse ku kijyanye n'ibiganiro bishobora kuba byaba ahangaha ndagira ngo nshinge hagati ku ruhande rwa Tshisekedi Chilombo wanze ibiganiro hagati n'umutwe wa 23 ariko bivuga yuko hari abanyepolitike twakwita n'inshuti baba bari iruhande rwa Tshisekedi Chilombo babandi atapfa gukanga ngabwire ibyo ashaka cyangwa afunga uko ashaka. Yego, bakomeje kumubwira yuko M23 yamaze kubatsinda igitego cy'umutwe nyuma y'uko bafatanye ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Sud Kivu hagakwiye kuba habaho ibiganiro ariko bikavugwa ndetse bikemezwa yuko bamwe mu basirikare b'inshuti na Tshisekedi Chilombo abandi twakwita yuko bita ngo batahurira mu nduru cyane muri ino ntambara na Tshisekedi Chilombo ko bakomeje gutsimbara bavuga yuko bazahangana mpaka kandi ngo bazatsinda n'umutwe aho ubona yuko ibintu bimeze naho ari inzozi muri rusange. Yego, naho kubijyanye na Warikare ho byifashe gute kugeza ubu? Mu bice bya Warikare muri ya misozi itandukanye ndetse n'abantu nyuma yuko zatatse ibice biriya Nyamakombora zikataka iriya misozi Ikobo ndetse bikanavuga yuko neza tarambe zarenze muri byerekezo bya Setiburayi bakagera muri ya bice bya Pinda bakaharenga bakaba bageze muri ya bice byafatwa ndetse n'abukumbirwa biravugwa yuko umugace cyitwa bukumbirwa intare zatarambwe zagize gute zikakubitira abasirikare basanzwe bazi n'aba FDLR babarizwa muri ano mashyamba ya Warikare nyuma yuko n'ubundi batsindiwe mu bice byinshi bitandukanye bagahongera muri ano mashyamba biri kuvuga ndetse biremezwa yuko intare zatarambwe zabisangiyeyo zigahitana ngo abagera kuri 67 ku ruhande rwa FDLR n'ubundi yari kubarizwa muri ano mashyamba. Naho abarwanyi ba Guido Shimalayi bo bihagaze gute? Ku ruhande rwa General Guido Shimalayi ho ndakubwiza ukuri yuko nta kindi kintu twavuga kidasanzwe kiri kuvugwa nuko nabo ikiki imiteguro ndetse no gushaka kugaba ibitero muri ya misozi yegereye hariya mu rubero by'umwihariko kubera bice bya Rimbongo ndetse no muri ya bice bigana Migeri Rambura ndetse n'ahandi hatandukanye mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko basenye kiriya gikuta cya M23 ariko ukabona yuko n'ubundi buryo bari kubitegura n'uburyo bari kubikoramo ondari zatarambye nazo zikomeje gukaza amapaka y'ibice bigaragara bavuga bati ntawe uzigira abitsimba mu bice turimo kandi ibi tuzabikora mu buryo bwa kinyamwuga. Yego, uburenganzira ndetse n'ubuzima bwabo bakemera kurara mu mashyamba bakemera kurara mu misozi bakiyorotsa ibyatsi bakemera kurara ubutunda kugira ngo barebe uburyo ki bakiza ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cyacu. Urabona yuko kandi umunezero rwose wabaye wose mu baturage batuye mu mujyi wa Goma. Urabona yuko nta kikango ngo ibibazo biragaruka, nta kikango ngo haraba FDLR mu mujyi wa Goma, nta kikango ngo wazarendo. Ni ibyishimo bidasanzwe kandi ndakubwiza ukuri yuko n'abayobozi ba AFC abayobozi ba M23 witwa Bertrand Kimwe yagaragaye ari mu ndirimbo rwose ari kuririmba ndetse ari no kubyinana n'abaturage bazamura amaboko babwira bati muzamura amaboko hejuru rwose tubyine intsinzi kuko nibyo kuko tugomba gukora akazi byanashoboka cyane rwose Kongo tukagira gutyo tukayihindura paradizo nta gace twese tuzaguma mu bibazo byo gukomeza kwisanga mu kaga ndetse n'agahinda kandi
ntacyo tubuze mu gihugu cyacu. Yego. Naho ku bijyanye no ku mirongo y'imbere y'urugamba byifashe gute bwana Karembe Aimable? Twabonye ko intare za Sarangwe zatangaje agahenge ariko FARDC yo ikaba ishaka guprofita kugira ngo igire ibindi bice yigarurira. Aruvuga ngo FARDC nyuma y'uko intare za Sarangwe zitangaje icyitwa agahenge ndetse bari bashatse no gushyira mu bikorwa ariko bagakomwa mu nkokora n'igisirikare cya Congo FARDC. Yego. Ahangaha ndagira ngo ubwize ukuri yuko byatumye intare za Sarangwe zibibona yuko FARDC n'ubundi itari gushaka kuva ku izima, bituma n'ubundi imisozi myinshi yari muri teritwari mu bice byara muri Sud Kivu by'umwihariko mu misozi ya Karehe, bituma M23 ivuga iti reka dukomeze twadivanse noneho twigira imbere nyuma y'uko twakuramo twakwiramo bwatire ya Nyabibwe ifite isobanuye cyane muri bino bice, ifite igisobanuro gikomeye ku bijyanye n'ubucuruzi bitewe n'uko abacuruzi bavugaga yuko mu masaha ya nijoro baterwaga na bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse na FDLR mu masaha yo kumanywa bakajya kwamburwa udufaranga twabo. M23 iravuga iti rero mu gihe natwe twaba dukomeje gukumirwa mu bice twibereye mu rwego kugira ngo dukavaringe ibice twigaruriye, bereka natwe tugerageze twadivanse dusatira ibice byinshi bitandukanye bya hano muri Karehe, kuko biravugwa ndetse biranemezwa yuko ubu bitanasubirwaho ka gace ka Bunyakiri kari hejuru y'ikiyaga cya Lake Kivu. Aka kanya M23 ngo yamaze kukizikaho ku rwego rudasanzwe, kandi bitewe no kugaragara yuko nibikomeza kugenda gutya intare za Sarangwe dushobora no gusanga zifashe ibindi bice by'ingenzi bya hano muri Sud Kivu kugira ngo ubashe agasuzumiro k'igisirikare Repubulika Congo FARDC n'abafatanyabikorwa babo, kuko biracyari kugaragara yuko mu misozi ya hano muri Sud Kivu igisirikare cya Congo FARDC kiri kugerageza kudeployinga abasirikare kugira ngo kigerageze gushotora umutwe wa M23. Ku bijyanye n'abamayimayi bivugwa ko General Pacifique Masunzu yamaze kuba yakohereza mu bice byegereye Karehe, byo bihagaze gute kugeza ubu? Ese ntabwo bari kubangamira abaturage ababo kwa hamuriya ku cyumba bo? Ni igiki baba bari guhindura ku rugamba? Aruko mu kijyanye na mayimayi bo muri no minsi bari bamaze iminsi bari gutorerwa muri ya bice byariya hafi na Uvira, muri ya misozi igana ahitwa Ngusa ndetse no muri ya misozi ya Rusenge mu cyerekezo kigana hafi ya Bitosa ndetse na Mwenga. Yego. Aho abamayimayi bari muri biriya bice bahurijwemo hamwe bakazanwa muri biriya bice byegereye Bukavu, muri biriya bice byegereye by'umwihariko mu misozi muri Kamanya ndetse muri biriya misozi itandukanye yindi hafi iri hafi ya Mushinga mu nkengero neza cyane za Bukavu, mu bice bya hano muri Rukoma no mu byerekezo bya Kabari, kugira ngo barebe uburyo kimwe abamayimayi bashobora kwifashisha abahanga b'umutwe wa M23, ariko nubwo bari kuvuga ko bari kwifashishwa bahangana n'umutwe wa M23 ko bihagaze, ahubwo abamayimayi kiri kugaragara ibice byose bari kuzanwamo baragusangamo uri umuturage ukomoka mu cyitwa abanyamurenge ba kino gihugu babazwi cyane bavuga hano umurenge, barakubona bakagukekaho yuko ufite umubyeyi wawe uvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se uvuka amahana muri Kivu y'Amajyaruguru, ufite isano rya hafi no kuba afite umubyeyi wenda ukomoka hano muri Kivu y'Amajyaruguru uvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa ufite inkomoko cyane n'ubundi mu mateka akomeje kugenda ateza ibibazo hano mu gihugu cya Congo, ukabona yuko n'ubundi abamayimayi mu kintu kibagenda gikomeye cyane cy'ingengabitekerezo iganisha ku kuzana amacakubiri ndetse no kugerageza guca icyitwa ubuzima no guca icyitwa umubano mwiza hagati y'abaturage, nicyo cya mbere, kandi urabona ko gishyigikiwe n'abasirikare ba FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Bwana Karembe Aimable, reka dukomereze kuri raporo imaze gushyirwa hanze igaragaza ibyabaye i Goma ubwo abanyororo baturukaga gereza ya Munzenze, aho bitangazwa ko abagore barenga 165 bafashwe ku ngufu mu gihe kandi abandi benshi bishwe. Iyi ni raporo y'umuryango w'abibumbye imaze kujya hanze, uranyemera tunyuzemo amaso ubwo turagaruka tubwira n'ibindi biri kubera Walikale, Rubero ndetse no mu bindi bice. Abanyororo barenga amagana baturutse ibohero rya Munzenze ku wa mbere ku itariki 27 Mutarama 2025 nyuma y'uko abarwanyi ba 23 bigarura umujyi wa Goma, nk'uko raporo y'umuryango w'abibumbye Loni ibigaragaza. Abagore bagera hagati y'165 hagati ndetse n'167 bafashwe ku ngufu n'abagabo bari bafunganywe, hanyuma bamwe muri bo baricwa ubwo abo banyororo bari batwitse iyo nyubako
ariko BBC ikaba itarashoboye kugenzura ukuri kw'ibikubiye muri iyo raporo ya UN. Goma ni umujyi ufite abaturage barenga miliyoni 2, ukaba warafashwe nyuma y'aho abarwanyi 23 bari binjiye muri iki gice biza kuvamo imirwano ikomeye. Nyuma rero gufata umujyi wa Goma, umujyi wahise winjiramo akajagari, aho rero byaje kugaragara ko ibintu bitari byoroshye, ahagiye hagaragara abanyururu bacika. Ni mu gihe rero muri video zagiye zigaragaza abanyururu bacika, abandi bari gutwika inyubako bari bafungiyemo. Biro bikaba byaragaragaje uburyo ki ihungabana ry'umutekano ryagenze muri ibi bihe. Ni mu gihe bitangazwa ko abadamu babigendeyemo ndetse babigiriramo n'ibyago. Ngayo nguko rero Bwana Karemba wakomeza n'andi makuru. Nuko mu yandi makuru yinditse mu bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cya Kongo, nta kindi nta bindi muri dasanzwe